Makudlala labo emathavela awutawuhleka. Phasa phela ngase kubambela ibhiya. Yabona nje Ivani, phuma kaphume. Saluphuma khona ngalapho, kutawungena lomnyenganene. Phuma khona ngalapho. Makungilabo bemkasi tavern. Abathengi tshwala. Angathi bafuna ukuthi phasa ukuthi utambita kanjani umuntu. Phasa nje Ivani. Faka ibhola nje Ivani, faka ibhola nje Ivani. Makuya ngokuthi vele uthanzi lion, phasa lion. Makuya ngokuthi uthanzi lion, phasa lion. Makuya ngokuthi ucelela ku 2 rand tavern. Phasa 2 rand. Phasa 2 rand. Cela tikefu, skefu. Phasa skefu. Lo Ntetho FM noma basakade angathi ukuthi le bhola mayibamba Ntetho FM bathi awusakade bathini. Kusho bantu, kusho bantu. Wayibamba Ntetho FM, kusho bantu. Nkomazi FM bosikolodo kuyenyula. Lo muntu usakade ibhola ngathi ibhola uyayada. Bayasho ukuthi umuntu ukhona coach mara ikudlala uwi. Kutawubonakala khona nge27. Lo munye mawungalathi igama lakhe straight udaliva le makangaphasi. Phasa Tsiba. Tsiba phasa. Hayi wena Robert. Phasa ibhola wena Robert. Sambithi ngatsiba. Lo muntu so uhluthukile wakwata sombitha nga Robert. Shothi nami singadlala. Wayibamba haye koko. Wayibamba haye koko. Ngakora igoli. Wayikora indoda etholakele. Upower K basakata ngema voice lamancane. Uthi umuntu unayo voice lekhulu. Udawuva le ground insahene letulu. Ibhola kude na 5 minutes isukile mara sova. Phasa isikolodo ngiphase. Bo inspector lo wasenkomazi FM pokusebenza le power station. Mina ngiyakuphasa kamnanzi mina. Ngiyakuphasa ngathi kumbe ngithela ifunteni. Ngiyakuphasa babe sephasa. Ufuna amaphasa amalini lo muntu ukhuluma ngathi usemsebenzini le garage uthela idizili uthela ipetrol.